Guwahati along inoda karbi pia phan kachulangrem dera phuthak AITSA pen lam hoi bidam. Langdongjo adolong hemtap pachimanden. Google Play Store Android phone along call recording of our site kang habji aphan der dilo. Kardom nirinang litu maphan Abirta nang ke wan pe bang pisami Juli baby non jethana mixenang Abirta ang ton pen kiramtang Guwahati rong sopi hati gaung along a ot langno kachuklem bang kethom muslim resortum inur karbi pi aphan kachulangrem dera phuthak a ho kang sai ki pi vek japhan kiramtang jang mini phai inkore hiniar ni All India Tribal Students Association hinpen lam hoi ki pidam Kiramtang jang mini phain kora hiniar ni Guwahati rong sopi hati gaung along inura karbi pia phan bangke thoma muslim atum kachulangrem det po alam ki klanglo alam ki ke klanga tengpen adai ki do vek odlangno monit ang thin ka benaya muslim bangke thoma phanta raikom sai khiatum nep ingnang ponlong lo bangso phuthak adai ke do vek abang phua phan ardi do klong pen kang sai ponji la pen kisung ke phove ka karbi pi setami aho kang sai ke longja phan pura kiramtang jang mini phain kora hiniar ni Guwahati Hatigaung Police Station along All India Tribal Student Association hinpen lam hoi pidap alang litumpen kaningje puna tengke inglong aso mate non bangso kisung ke phove ka karbi pi phan aho pera kang sai long nangji pusi bangso alam hoi pi bondo pusi ningje pon এই সংক্ৰান্ত চাৰিজনক অলৰেডি এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেলা জুটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি আমি থানাৰ পৰা গম পাইছোঁ আৰু আমি অল ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা এই কেছটো যাতে আণ্ডাৰ এট্ৰচিটি এক্ট 1989ৰ আধাৰত সমাপন হয় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এখন এফআইআৰ ইয়াত থানাত দি দিলোঁ এইখন আমাৰ থানাৰ দিয়া যিখন এফআইআৰ প্ৰতিলিপি আমি বিচাৰিছোঁ এই কেছটো এজ এ ট্ৰাইবেল ওমেন হিচাপত তাই প্ৰপাৰ জাষ্টিছ থেংক ইউ non lada Guwahati inura karbi pia phan kachulangrem dera bang phua phan arona teng lapena hok pera kang sai long nanji lapenon Assam sarkar atum asai ke deng long le ke jor kachong khu mate dalal latuma phan hele ke ab hukum ki pipona son thak thaksi kachulangrem ve kabang phua tuma phanta hele pen up et nanji pusi All Assam Karbi Students Association hinpen ningje pon ৰকম কাৰ্বি ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি আমাৰ কাৰ্বি ছোৱালী এগৰাকীৰ ওপৰত ৰেপ হৈছে এই ৰেপ সংঘটিত কৰা যি কালপ্ৰিট ইহঁতক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু ইহঁতক অকল শাস্তি বুলি ক'লে ইহঁতক যিবোৰ আজি মাটিৰ দালালক যিধৰণে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে এখেতসকলকো পাৰিলে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ যি জনজাতীয় উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছে ডক্টৰ অনুজ পেগু তেখেতকো আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেতে আমাৰ এই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে আমাৰ কাৰ্বি মহিলাৰ ওপৰত জনজাতি মহিলাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ যি ৰেপৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত যাতে তেখেতে তদন্ত কৰে তাৰ বাবে আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ Bangso alam hoi kipida mahut All India Tribal Students Association Assam aro amaiku Sunil Kumar Teron Kongchun bang Ranjit Daimari pen danglok songklem bang atum chetong dunriti Sonapur pen Nitoraj Ronghang Karbiang Ronglai Lakhain koira pho nili MSC constituency ka parlo sarthi tok biarong pen langdong jo adak adolong hemtap kapache mandet bena jok kacheleng nangke hakko ateng chiman thudet Sorkar atum ke rara phana kang hon ke paching barlo monta ke claim pi atum arona teng pen ke claim pon pi dara jok dolong angsong cheleng no daksi sorkar atum atangka kapana hok pi chiman detlo Kedamtang tanta aphong sorkarang chelar bom wang bom seta towar kawi mi lang kawi non puta ningri nang bom lang Kedamtang ovi penta towar kawi dolong kawi kisung ke chichak nang bom bon seta mi nona sorkar pen kang hon nang kapaching bar pena jok dolong abangki nang pilo pusi ning chaparong ventilo bonta moniratum chehelat nodaksi hemtap chiman thuden nase sorkar atangka ke pana ho pusi matha damimi tangte ke claim ve ka tuma phan sorkar pen tim karbiang long song chapo tum lang dingjima ajara saita dengdeloma nilitum ke la so dolong ke chehelat nodaklo
non ke arbi ke jang oge kalilang tame mo barla chala porlote lang the thekti lapen school ki dona tumta dun unidet la puson la si local MSc Pabitra rongpi lapen BLCC amaipu Winston ronghang VDC amaipu proben tok betum nang chelang thau pasi rong arat pen chuning ripong duma akisik sa ala mangi thi pikhanyang lo lapu mangi mane school kidun pencheng lok smart school dun pencheng lok la pen lapu si ason tinda akinang du alam ante nang tum phala bang so dolong nang selam pilo la bang so dolong na selam pen ko pialle do la pen ko pilo le ka vi nang tum chit hek polong ke ali ente avidet khanyang ason mane la so alange la no sa chi ga jang barkha hodige thi pikti mane la chelat la lang paron e ho tum khachini jon ma ke la da gyong la dholayan hala rodnu pula sia thigedar bon anke mistri bange pu ho jai so ante long so dolong phan non ge hem theng hem tap putong pu ma mante moni tum ka chileng dolong putong pu pon te la non ge non lang pon de lo thing song bat ko lo hem tap san si man de lo yo okay moni tum chileng nu de lo chokni hola pen sonjit kro karbing long line kedam tang penangana ning kan pen nangli android phone pen komane abang phu nang ke ther nang ke hawa hot call recording asai claim dun det pen raikom sai khelong lam hoi ki bidama phan war sai joy ke pen long ponon lo bontami bangso call recording avar sai prabjin pen ing hapon da prangpo karbiang long live abirta ke lang kaching hondu anara phan ison kenang sora birta arjo ikha nangliri de ngalong kido android mobile ma jong si android mobile phone polote ison nangli kenang sot kachini nang ja birta lapuson henlo Google New Policia Teng Pen kapang dak pon thu lake non ke bangji aru achiklo ni phai kre isi pen aphi nangliri de ngalong kido android mobile phone along call recording avar sai ing hapon ikko Google New Policia Teng Pen kapang dak pon penang call recording apps ing thang pon po third party call recording avar sai Google Pen ing thang pon po puthot kinang sorabirta arjik tha non ke bangji aru achiklo ni phai kre isi pen aphi android mobile phone along call recording avar sai Google Play Store along jong hele nangli humri sita call recording avar sai nangli long lelo lason si new policy aron pangcheng ponik therapy true caller automatic call recording hei hui avar sai katora dopo news desk report karbing long live Aranyak asong pen patir piponsi jangmini phai ingkoi pen ingkora hinian kohora arlok ni marlia tuma phan ke chuason la pen kiru ke thai aseke ki pipon Kaziranga National Park pen kache hoilo kohora Chandrasingh Bongpia rongalong foreign tourist atum Kaziranga Park nangkijoya phan banglote karbia rongalong si penanga natum home stay si kidodo la pen karbia tum aki cho kijun ason hei huita kapa chodun longta dulo la pusona pora hot kaprega depen kewang alohia tuma phan preg je ki cho ki jona son pen kiru ke thai an so se ki pidun tu thek je phan puma thasi aranyak asong atum kohora ani marli tuma phan paratha sandwich upma la pen kaprega son kaselam than pon bangso ase ke than pon lake puneswar dadhara aranya tourist lodge la pen rehan ali Ayora restaurant atumsi injir bang troxi atuma phan than pon bangso ase ke kipialong aranyak asong pen Dr. Jayanta Kumar Roy Mr. Rondip Chetia Avinash Phangcho Bhargavi Rava Rangsina Phangcho la pen Rovel India tumsi chirap chitudun lo seke ke enduni marlia tumse tala pusona jai me ke deng pona pot aranyak asong atuma phan kachuru pajir pon la pen me thang ke reng jabar sai seta chilong po pusi ningche patherinti halapuse ke kipi juddet pen certificate seta me pajir pon dolamara pen arjison rongphar karbing nong loh Kiram tanjang mi po ni phai inkore ke thomarni dikrut pi paklong kamate velu kharalong reunion mate aprang pen kachelanga jirpo bari matung pen kachetong amai kangni
Ingdeng ke thom ke chok abarim hostelers get together mate reunion of borders come picnic party pamanpon laso maya long mongol sing teron pen mai chapahem puponsi maya long lahin kachepachinia por en ponlo jem sing timung dong mukak lake Assam police Delgaon Sona sing timung Sildharampur Forester 1 Silunijan range Prakash Terang Bokolia KSYC mate Karbi Students Youth Council Maipu Dipu Rajiv Timung Sildharampur PHU officer Manja Lason tak taxi Komani ke officer political party leader organization along pregjam asaisi Joklem Dunluputa Pachini Pon Ingdeng ke thom itu Dewi ex hosteler akuan ini tum kacetong la bangso mai peni ke tikondo la sila sa bangso mai tikono long litum kado kami pen bangso ke brapo amunit litum cetong la so kacetong long litum pini matro ni litum la so cetong ge party of Sudaman la pancolen litum kacetong kali dan litum sihini keketan mandu mande parai pondo litum poster kedoan pada dorapet an peluang te litum forte multi la so sini litum tekan mangi Nasinon dake nili tuma jirpo nang chitong dun pet pelang seta aningkan kaprek penabangke nili tuma jirpo kedoan aphan ke pha eji mate ka chitong eja phanta akemang padoponlo West Karbi Anglong, Hamren, Dongka, Phelangpi Lapen, Nilip, Duarbaguri, Deithoranat Penta, Nang Chetong Dundelang. Sada ke Wangjia Ningkan ke Kai Pholang Sosi, Chetong Damji, Lasua Hurke, ke Pachetong Pe, Jiaphan, Kachisik, Du Puta, Pachinipon. Gathered with our senior and we have gathered for reunion. This is the third time we have gathering here and we request and we hope that in the coming days, next year, those who are not attend today, we hope they will attend the next years. And we are very happy today that we have met such a productive person here today. So I would like to thank each and everyone who are joining in this reunion program of the AV Borders. So in the coming days, next years, I hope more numbers of ex-student will participate in the coming years. Thank you. Nitum kachingrum pa joy jesi he misi vera sonsi kela khapon bomji komane sung dera hulseta hi dat lapen bidi sore cherabji puta pachinipon Paglong kam ke isi kelang menai lapen kelang atum ke ong nai lapen anong ka chathang klong adim lo lapen council penta han an ka chutuna dimta kim rang pon lo Revenue ta long bom lo bonta hada ke pang thiratum ka vidara jo hijim mimisi an chutuna thayanta avi chaino aroi chemandat lasi pang thir pon et thekte mesenji buta pachini pon choki hola pen sanjit kro karbiang long live Jangmi puni phain kora hiniar ni ada por phai kre sia por pen Sarupathar constituency lapen Deupani constituency chingrum pet pen Japra langso Nehru Pathua klamalong Congress song pen kacherok toka mai ki paman pon Lakhain kora hini Sarupathar constituency along kido Nehru ke Pathua klamalong Congress atum Sarupathar constituency lapen Deupani constituency chingrum pet pen kacherok tok amai ki paman pon Mai Esek Block Congress Committee Dunmaipu Rokesor Teronpen Jepahem Puponsi Sarupathar Mondal Congress Committee Amai Pupen Labangso Mayalong nang kachetong dun alohia dumaphan pachini pondo Maipu KADCC ex HD mate abarim HD Minister Government of Assam Sumronghang Kongchunbang Gulab Saikia abarim MLA Klengduningti Dunmaipu KADCC Ashok Teron KADCC Chunbang Satra Teron lapen kapre Congress party along claim raperatum chetong dunsi labang sochirok tok amay along RDP dun Nilining ke hang penle BJP along kidam kali Sai jok jesi BJP party along chepa ogdunang poklopasi abarim HD Minister Sumrong hangahin pen labang sochirok tok amay along alang lihin pen lamthi chepa klangpon Long pergi ahok pelit dalam lo bukan kena ningang balik itu. Asai jogja sih kita. Kalau undang mintung kita lo, kan mintung kita lo. Langna pelo ini di pandang kartu mati.
Congress kan Adap mengatakan masih milik hangna tuh kirip lo kasih kamu jadi masih kirip dan dialog nanti kan kau klaim kan jadi ya patut dipenuhi Nili APHLC ka chi onang ko ka theke kedamtang MLA akili ga hutpensi jai ka tharaphan karbia khe phana hok petle ka ching hon kalipu ang thek longsi APHLC pen che odunang kok loposi APHLC along a founder chunbang jonatarang hinpen lam the chapak langpon APHLC pen ke bang nang ko ka the bang ke nili Adap arnu alam ka chiniate nili ese founder general secretary ateng pen ke langdun ke Adap khelam longrialam siksidulalam kaninje arong homustutin to be kaninje to rat ya hok sitin lo lapen hadap arona teng si kaninje lo labang ke jokta ahok sitin lo lapen ahok situto sitame to nang e phan jong si kar jab a party binong lo kuno tangte ini ahok pet atuar pek lang thek nahi ma lang chathing pen subhas terang carving long life Abirta ke labon si kang tonik lo dome thak me ani ki me